ti uspjela u 5 minuta ovoliko stvari staviti. Ja nisam ja, nego to si ti. Ovo je moje. Miloše, to je paradajz, nije trešnjam. Kontaš me? I nego ovaj se ne penali ovdje, ja ne mogu se od njega privići, ja vidiš se. I kako da ja se priđem od njega? Ajde ti ne reci. Pa, je li to za onu supu ili grah? Ovo je bazilikum. Te, Ovo je čaj. aj, sti. Sad ću ga flaširati. Aj. Ja sam malo 3 put kesam mu sprepao. Mislio je da ću njega poklopiti. Jesi ga flaširao? Jesam ga flaširao. Joj, sreće pa ti ne razumije jezik. Je li dosta ovo? Poluvegan. Veganski čaj. Pa gdje ima neveganski čaj, materi. Miloše, nemoj uopšte da budeš protiv ili antiprotivan veganstvu, poluvegan. Samo gluposti kupuju. Kako ti možeš? Gdje nađu liki limu, vidi koliki je čovječ, onako jabuka. Kako ti možeš reći sam se glupost kupuje? Samo za kišu. Joj, sad ću pit kafu kući, probat novu kafu. Ja ću. Ne možeš ti pit kafu. Ovdje pijem kafu. Ne možeš. Koliko sati ima? 8.